Toi whaatalo whātua le whaapoponga o talafou mai le si ufonga le lau mua. Ua whaitio ina le vahenga whaupwhaia le National, ona e peu whaatawanga wali whaanga solonga o ngā luenga le Parlemene. E ala ilo lātou whai ma le iloa, le lava o la lātou taimina whaanganga e tali ei fesili, mai le ituanga i tutono le Parlemene, na sauno le taitai o le maota Louise Abston. Na tau mawhai le National, e whaale le le pol kalamina ia mautinoa, e le tupu le tūlanga, peitai, e le o vahenga whaupwhai umana mali li ni swinga, na tuu i nāne whaafau tuanga. Sa whaia whelaflafo inga le Parlemene le asolua a whaipule, ma sa whesilingi ei whai ngā whai unga i le whaalunga o tupi o le paketi. E se fulu tasi tūla na whaaluina i whaafinaunga, mai le tasi le aso o au fie i tutonu, o ia i tūla, e iei lava le taimi whaatulanga ina, mō vaenga whaupwhaita i tasi e sauno ai, ma e vai ma whaatulanga, e le party whip, lea taimi i le vā o a lātou sui, o le lata i le whai unga le whaafinaunga i le aulio le asolua, na musu ai Abston, i lona tūlanga le minstawanga whasotai. E whaawau na tali i fesili, o ne whaape ua mai o lana taimi na whaatulanga ina atu, na sauno le teite i fono i sui na whai ala tō fesili, ina ia manatua lea mea, i se taimi mulmuliane na sauno ai Abston, na whaatuina le National, le whai o se whaateita inga i le suinga o le whaafinaunga le o ta o le estimate to paid, ina ia mautinoa e le uma pe le lava le taimi, e sauno ai minister. O whaamaunia molianga o se tau le ailona tau whaamatau, e whaao o le oti ini tangata ini a onga se luai au kilani, whaata semala na whaupunga, na te tale pe ina ofisa o leo, ma whale o le Parlemene. Na i ule leo longa lau whaatono al whaamsnonga, i le ito malo o manukau le asoa na nafi, ma whaamaunia i molianga o Tyden Hall e se fululua. O kolisi a Rutherford whaapea mawaiuku, lea na whaia iaila na whaamatau. Na whaamaunia fo i mōlianga i lona umio se au upenga malosi, manisi o au upenga. O le maasina o ke topa e tau laulau i nailo na whaasalanga, pei o na tā uailele Johnny Usila. E whaapefe ona o tau whaamalosia lea tō la fono. O le fesili po le tali fo ilea tupulanga la aiti na o la e, ua iei fesa o ta inga whaapo nei po le social media. E whaata tau lea i se tapu, o whaaoli ori mai mo ila tau i lalo i folta i sfulu ono tau sanga le mātutua. Na whaalia le palemia to i sinave maulumuto tua Christopher Luxon. O le social media po ala fesa o ta inga whaona po nei, ua te tala i lea wano tupulanga la aiti i tustusinga, whaupunga, mania tai whaamanu alia pea whaina ai i la tau. O se te konolosi ua whainga tau na tu ese, ma o lato mawhau. O ni mea i le i lava tā pena i ai, mai ono una i le malo le pili o le saunga le mō, i lunga fsota inga whaona po nei, po le online safety bill. Peitai, na whaalia ni se tupulanga ta isful fitu, mal ta isful valu tau sanga le mātustua, e au ngale matua whaasa ia i tupulanga talavou, mai le social media, na sauno le komisina mo ta maiti Jane Searle i lunga o le checkpoints. E mo o mia ni si whaamauninga i le au ngā o le matua whaasa ato o tō le social media, au le i whaatino i nāloa i ei tutono ni usila, i lona i taofi, e mo o mia le leo nia o ngai whaia mo tupulanga talavou, mo lato ainga, ina ia mawhaio na lato whaia ni whai unga lelei, e pui ai lo lato saunga le mo, peitai, e mo o mia fo i le tali o kampani mo te konolosi, pe ai ei ni wha le tonu, e ei fo i le atunga lunga mo tupulanga, e ono wha e sea, ono o le tapu o wha ilo ele malo pe ona saunoa le komesina. O kampani te tele pe o le Baileys, ma le Quinovic, o lo ta ua i te tono se le potifou, o pule matangata o lo wa ia fale no fumau tutongi, ma mea tau tino i stangata, o ia fale, e lenga, malulu, masusu. O le unga su engo le Aotearoa Renters Survey, pe ona whaatino ina le Renters United, ma le Action Station. Ua toe whaama i te mai ai, ni wala awina ia whaamausali le leitu la fono mo tangata o lo pule ina ia mea tau tino, o wha la putuputonga po kampania malulua la tau fale. E numera mo moile LJ Hookers, e lua valu pasene, Baileys e 0.5%, se 0.5% le Quinovic, 0.5% le Barfoot and Thompson, se 0.5% le Harcourts, ma isi kampania la loifo olta is 0.5%, o fale e pito so solo ai le lenga po le limu, malulu masawa tu iele sau malulu, e numera mo moile Baileys, e ono 0.5%, 5.8% le Quinovic, 5.8% le Crockers,
5.2% le Barfoot and Thompson, ta 5% mo le LJ Hooker ma le Oxygen, ma isi kampani la loi fo ole ta 5%. Na ta ua fo ile li poti, e silia ma le 5% o tangata na whailoa atu iai, o la tau fale, e ui au siele tūlanga wha atu la fonoina e te tauna iei fale ma waile soifo maloloina po Healthy Home Standards. Pei tai, o loo iei peni nei whaafitau le pei o le lenga, susu, ma le sawa atu iai o le savili malulu. E silia ma le afo tangata o loo nonofo i fale o loo wa aia le Baileys, Quinovic, Barfoot and Thompson, ma le Crocus Home. Na maua i whaafitau li o le lenga, po le limulimua e malulu, ma le sawa atu iai o le sau. Ma ili silia ma le tolu afi o tangata nofo maututongi, sa fesilingi i lea sa ili linga. E 5 se launa o lātou ta ua ingoa pule o loo wa aia lātou fale maututongi. Na ta ua nisi wha la patupotongo lo wa aia mapule ina fale nofo maututongi po mea tau tino i tangata. E wha apea ua lātou le toe tali eina landlords po o tangata e ana fale nofo maututongi. E mumuse wha le leia lātou fale ina ia au sia le tūlanga le leibion wha atu la fonoina. Ina o wha malusia le wha mamaluina o le ason wha ngata ina ai le au sia o tuunga mo Healthy Homes i le tausanga taluai. Ua pālota sui le pulenga no o Aukilani ina ia whaatino ma wha ngā solo atu i le isi la asanga o filifili ngai tolu. E mulimuli ta ia i le whainga o tau e tutongi e ta avale i taimi pito silo na PCA whewa inga o fōfua ngai tolu o tā pena e filifili e se whainga e tutongi e le whaonganga o awala i taimi pito pisi. Mai le vao le 2% ma le 13% ina ia mawhai na whaititi le tele o ta avale i taimi pisi. O se tasi o ia fōfuanga e tolu, o le tutongi le ta avale o le tau, e ulu fale atu i le tau langa i taimi pito pisi. A o le isi fautuanga, i au fia i pito nu e lata i le tau langa i pe o Newmarket ma Newton, e o no au fia tu ai fo i ma Ponson B ma Parnell. O le fautuanga lo na tolu, i au fia i ma motorways au tu e pe o le awala mai le Harbour Bridge. E o atu i Point Chevalier, whaapea i ma Mount Wellington, na sauno le sui o le Waitakere Award o Shane Henderson. So o se tupe lava e tutongi, e te tauna whaapaleni ma tupe teu whaafai ngā luenga moisi awala o whemalanga inga. Na sauno fo i Henderson, e tā wale sauwhanga o tangata Aukilani. E ala i whina ngalo whaalia e winga ia fōwhanga e tolu ua whaatu wina. A mai ona whaamaoni ele komiti o whela ua inga mal whaatinonga o ngā luenga titele, ia manatu whaatu e tolu. Ona amatalo le ona whaatala noa tangata o le a aile o ngā tatono Novema. A ole i whaia se whai unga le lua whelua fitu, le fōwhanga e aona filifili iai, pe ona tā waili poti alele tioni usila. Ua si itia mawalunga numero tangata e whaonga ina le polkalame o nono ngā tupe mo tamaitia onga, whaapena ai maleo whainga o le tupe nono. Na lipo te atun tanga luenga wa onga le Minister Moa o onga mawalulunga i e Universite Mamtata ese o Benny Simmons. E whaapea, e se lauluas fulo no awhi ono se lau iwa ono leo whainga o tangata sāno no tupe mai lea polkalame ma sina momo e tolo le tau sanga. Ma e se fululua pasene ua mawalunga atuai na ilo le kuata momo le tau sanga taluai. E tu samaletasi te se maletasi wha 5 piliona tā la leo whainga le tupe no. Ma e se fuluiva pasene po le se lau wale 5 miliona tā la ua sili atuai na ilo le pilio talava le tasi. Ile tau sanga e lua awhi lua 5, se fulu tolu pasene na si iti aile numero tamaitina whaido no ngā tupe mō lātou pili. Ai se fulu tasi ma le se fulu pasene na si iti aile numero o e na nono tupe mō tau mata upu ma le whaatupenga o mea tau siai i lātou. Na tā uele li poti, e peo le tau sanga i lua awhi lua wha, le na whaasolo whaatuputupula i aile numero tangata e whaino no ngā tupe. Mai le polokalame o le Student Loan Scheme na tā uaile li poti o le numero tangata sāno no tupe ua te ale taimi e tutongi ai e whaape whaapasene na pa uai whaatustusal pilio talawa e tasil tau sanga taluai ma o le 5% e au maui atunu o i whafo e o mai le aso tolu tasi o mati ua ile lua te sima le 5 piliona tala le tupe au whai o ai tālafu ua te ale taimi e tutongi ai e ilunga ato le whaono pasene po le tasi te sima le 2 piliona tala o le ai tālafu au whai o whaasalanga matului ma le tasi te sima le tasi piliona tala o ia whaasalanga o tangata o lo o au maui atunu o i whafo na tā uaile li poti e tolus fulfitu a 5 se lau tangata
tangata na maua lato alauni. 8% ua mawalunga tuwai na ilo le tau sanga taluai e tu saimali poti alele tio New Sila. Ia tunu i fafo, ua maleo le tamaita i pese la wiloa i Amerika o Dolly Parton i lona ainga i Nashville i lea solua. E silia male tolu afe pese na ia tau sia ina e fase fuluiva polkalame pese po albums na ia po e ina pena faalau iloa ina a e se fulu male tasi failonga na ia mawaina i tufanga failonga o le Grammys maana faingwa ina e tangata o le tupu tamaita i o pese ua ta ua o country music. O se tasi o pese tele ina lawi loai, ma fia i ele to tele e o mai lava ili nei vai tau o le Islands in the Stream e pe pese to aloai ma Kenny Rogers. Mulimuliane na ia whaongaina o na whaamanuianga mailana tāleni e whesosoni ai e si tangata. Ma whaavaina i se polukalame o whalitusi o fōa i atua ile silia male tolu se lau miliona o tusi ita maiti o le lalolangi a toa. O Dolly Parton o le luna whaa mai se whanau ngai to o se fululua. Ma sa ia ta ualuna ai ngai matua mātitiva o si ona tamaile i loa whaitau tusi ai o le musika o se vaenga o le soifuanga o lona ainga ai mai se la vailona tina. Ma olona tama, sa avea mawhailaunga na tā piano ma tā kitara, sa pepese i maliu mawhaipoiponga manisi o whaatasinga ilo la tau lava nuu. E maliu Dolly Parton o valu se fulu tau sanga o lona soifua. I taalonga, na maana malole o le peleki le taalonga ma le awa le liona le vaveawa na le la e fast fultasi i le tolu se fulu lima na le ififia le olo peleki la lātou tau mawhainga o na onisi o lātou whaai unga le i lungo le malai na maua i le liona le tele o avanoa e oso whaai atuai i minute e 5 se fulu mua le taalonga o Timothy tava na wai na i longa lana taalomo New Sila pe o na ta wai li poti o saoni le olo peleki mo lana taalonga whaitau lia lona lua ma le Springboks i le DHL Stadium i Cape Town e lea soto o nai. Tala fōwia mai le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao.